گردیدن جمهوری تاجیکستان تا به امروز 13 مرتبه به تصویب رسیدن قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو دلیل انسان دوستی رعیت پروری رهبریت عالی مملکت بوده. در اساس قانون مذکور پیش از ادای مهلت جزا با آزادی برآمدن زیاده از 100,000 نفر محبوسان بیشک خانواده زندانیان را از پریشانی حفظ کرد. دولت و اهل جامعه امید داشتند که از چنین غمخواری ها محبوسان و یا پیشسود شدگان عفو گردیده به قدر آزادی محیط خوش خانواده رسیده با رفتار و کردار سازنده خود راه راست را انتخاب میکنند. ولی متاسفانه بعضی از محبوسان عفو شده همان گونه‌ای که بودند آنچنان جنایت پیشه باقی ماندند. کارمندان ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی گروه متشکل جنایتی قلاب را در هیئت 3 نفر اعضای یک خانواده صابیروف شاکر جوبیرویچ، صابیروف امید شاکیرویچ و صابیروف دلیر شاکیرویچ معین کردند. گمانبر شدگان شاکر صابیروف همراه با پسر خود امید صابیروف بار نخست نیست که پشت پنجره محکمند. پدر قبلا 1 مرتبه و پسر 2 مرتبه برای صادر کردن جنایت قلابی سود شدند. اما شاکر و امید صابیروفا از آن طایفه پیشسود شدگان و عفو شدگانی اند که اصلاح نگردیده باز تکرارا جنایت قلابی و ساختکاری حجت را صادر کردند. گمانبر شده شاکر صابیروف سال 2008 با مقصد بنیاد مرکز تجارتی در شهر دوشنبه از فیلیال بانک تاجیک صادرات بانک واقع در شهر پنجکنت ولایت سوخت مبلغ کلان را به صفت قرض گرفته اما مبلغ را غیر مقصدناک به منفعت شخصی خود صرف کرده از پرداخت آن مدت 14 سال سرپیچی کرده است. عاید کردارهای مردم فریبانه خود که سبب به درازا کشیدن بحثی 2,107,795 دلار امریکایی صاحبکار اعظم زاکیروف گردیده است. زمینه‌گذار اساسی چنین سرسانی‌ها خود شاکر صابیروف است، گرچند خود این کردارش را اقرار نیست. سال 2010 سال پسرم از بانک از فیلیال جسکی تاجیک صادرات بانک در شهر پنجکن 150,000 دلار امریکایی به مدت 1 سال گرفت. زیاده از 13 سال است که اجرایش سند سودی به اجرا مانده و اجرای قرض خود را صابیروف امید در نزد بانک 107,796 دلار ایمی است باقی مانده است و تا امروز اجرا نکرده است. در آموزش پرونده جنایتی امید صابیروف آشکار گردید که او نه از بی‌احتیاطی یا سبب عامل‌های دیگر بلکه قصداً با مقصد معین و نقشه‌های منفعت مالی پای در هم جنایت قلابی را صادر کرده است. و همچون راهبر جمعیت دارای مسئولیتش محدود وین باکس فعالیت صاحبکاری ساختمانی نموده در رفت فعالیت بناسازی نه تنها صاحبکار دیگر یا شهروندان علاهیده را فریب و به ضرر کلان مالی دچار کرده است. اینچنین به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی حجت‌های ساختکاری شده را نیز پیشنهاد نموده است. سال 2008 ما با شرکت جدمی فابین که دیرکتور گنرال زاکیروف اعظم بود و شرکت خودمون جدمی وین باکس شرطنامه همکاری بستیم. اویدی ساختمان کردنی اینای بنادرشانه مرکزی کارگزاری زاکیروف اعظم در اساس شرطنامه 2,100,000 دلار به شرکت ما وارد کنند. به جای عوضی که مسئولیت پیشکی ما باید که به جای مبلغ 2,100,000 دلارش 22 حجره خانه‌ای بنیاد شده بعضا باید سپاریم به زاکیروف اعظم. در عموم 1908 متر مربعی با 200 متر مربع از تخانه. در روند ساختمان بنیاد شدنش با زاکیروف اعظم عمده اعتراض نمود که بنا مخالفت میکند با قرار پیشنهادی مایو با قرار رئیس شهر که همچون مرکزی کارگزاری می باشد و ما همچون خانه استقامتی مسئولیت کردگی هستیم مبلغ خودش رو بازپس طلب نمود. سبب اعتراض زاکیروف اعظم در این بود که ما با زاکیروف اعظم به شرکت زاکیروف اعظم هم بنا رو همچون خانه استقامتی پیشنهاد کردیم. لیکن در اصل باشد قراری رئیس شهر مرکزی کارگزاری بود و همچون اجرای کاری بودند. این بار سبب قبول نشدنی کمیسیون دولتی زاکیروف اعظم مبلغ خودش را بازپس طلب نمود. با زاکیروف اعظم بحث‌های سودی طولانی دوام شد. در این مدت ما یک چند خانه‌هایی که
وای کردیم فروخته بودیم حجت گذاری که حجت‌های قلبکی کرده و نام دیگه شهرمندو کرده شناسایی هم کرده من خانه رو به زوکیر فضا برنگردوندم و به سال 2021 به سود مراجعه نمودیم. سبب ساختکاری در آن بود که مبلغ‌های اعظم رو برگردوندن نمیتونستیم. بنابراین به دیگه شهروندو شرطنامه‌های قلبکی کرده تشکیل کردیم. ساختکاری به همین بود که من خانه رو فروختگی بودم مبلغش رو خراجات کردیم. خاطری که دیگر اون مبلغ و اون جرم نداشتیم برای این سنی به همین شهروندو شرطنامه تشکیل کرده و سود مراجعه کردیم که اونها رو سایدون اعتراف کنند. در اصل همین بحث سودی ساختکاری بود. чуноне аз ҳаракатҳои гузашта ва нишондоди кунунии гумонбаршуда умед собиров бармеояд ӯ дар раванди фаъолияти биносозӣ аз рӯи инсофу виҷдон амал накарда балки аз таҷрибаи ҷиноятии қаблан доштааш истифода кардааст. барои барнагардондани маблағи 2,107,795 доллари амрикоӣ соҳибкор Аъзам Шокиров ҳуҷҷатҳоро ба ҳар шакл сохтакорӣ карда бо ҷалби хешу табор шиносу кормандони зертобааш дафтари ҳавлӣ ва аризаҳои қалбакӣ омода карда ба мақомоти суд пешниҳод мекардааст. тааҷҷубовар аст шаҳрвандонере ки шумораашон аз 10 нафар зиёд аст умед собиров ба ному насабашон дафтари ҳавлӣ дар суроғаи бинои 3 кӯчаи ба номи Аҳмади Дониш тартиб додааст. онҳо худ аз ин хабар надоранд. гумонбари дигаре ки бевосита аъзо ва аз кирдорҳои ҷиноятии гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ манфиати молӣ дидааст дар маслиҳату сохтакории ҳуҷҷатҳо нақши муҳим доштааст. ин ман қобилов беҳрӯз иstiqomatkonda шаҳри Душанбе кӯчаи Зеҳнӣ дар ҳақиқат мо тартиб додем тавсия додем ба Собиров Умед ки аз номи 11 шаҳрванд рафта ариза кунад ба суд муроҷиат кунад. дар асл ин ҳуҷҷатҳо ҳамаш қалбакӣ будааст. ман Маҷидов Рустам Олимҷонович соли таводам 78 сол 17 ноябр Собиров Умед ярӯз омад соли 16-17 буд паспортама пурсид. ман паспортама додам. яд бо гардонда дод паспортама ман дигар нафаҳмидам чӣ гап шуд масъалаи паспортам кардам. баъд огоҳ шудам ки ба номи манам хона кардааст суҳба рафта иштирок кардам дар боб рафта иштирок кардем. ман дар ҳақиқат дар ӯ суроға зиндагӣ намекардам дар ҳамон хона зиндагиам намекардам. барои баҳси судия ташкил кардан ҳуҷҷат тартиб додааст. من یونس شریف عبدالعلیمویچ 7 دکبر 1980 تولد زادگاه شهر دوشنبه با من یک مولد تاکی رستم مجید رستم گفتن که پاسپورت درکار یک خانه درآمد میکنیم و حجت ها امید دادم. چند پس ما رو سود تکلیف کردن رفتیم. ما گفتن هم خانه درآمد میکنیم. همه یک کمتر اکونومیکسی سپور داریم. هوای گفتن یک خطون نشان میتیم میبروی میری. امید گفت. ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон расонида мешавад нафароне ки дар мурофиаи судӣ нишондоди бар дурӯғ медиҳанд ва ё аризаи қалбакӣ ғайри асоснок пешниҳод менамоянд тибқи талаботи қонун ҷазо дода мешаванд. бо ҳамин тарзу усулҳои мардумфиребонааш умед собиров зиёда аз 2 миллион доллари соҳибкор Зокиров Аъзамро аз худ карда илова бар ин аз баргардонидани маблағ сарпечӣ мекард. ҳангоми баргузории мурофиаи судӣ муҳлати 14 сол санаду ҳуҷҷатҳои қалбакиро ба мақомоти суд пешниҳод мекардааст. мо ҳамроҳи ҳамин корхонаи Винбокс кори якҷои ҳамон хонае ки дар ҳамон гардиши аэропорт аст сохтмона сар кардем. тамоми ҳуҷҷатҳомон дар вақти сохтмон кардан дар нотариуси давлатӣ тақсимот 50-50 باید اشغال میکرد. پولی تمامی پولی که ما خطی کارخانه داشتیم تمامی پول ما وقت رساندیم. همه کاری که از طرف ما بود همش کردیم. با ساخت کاری ما حجت صابرف امید این روز با همین مرحله رساند. ما 14 سال شد از کفای همین کار. من منتداری خود رو با
прокуратураи ҷумҳурии тоҷикистон ба вазорати корҳои дохилӣ расондаем барои он ки мо дар муддати 14 сол бо як корхонаи винбокс бисёр баҳс доштем то ҳамаи вақт ягон кори ҳалша наёфтем. имрӯз кори мо насиб бошад бо дастгирии прокуратура ва вазорати корҳои дохилӣ кор бояд ҳал шавад. аммо новбаста аз гузашти 14 соли баҳси молӣ ки ҷабрида зокиров аъзамро қонунӣ намекард, ӯ барои дақиқ омӯхтани кирдорҳои мардумфиребонаи умед собиров ба риёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ муроҷиат кард. воқеан ҳам кормандони риёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил тавонистанд муайян созанд ки муддати 14 сол идома ёфтани баҳси молии аъзам зокиров бо умед собиров ин қалбакӣ омода кардани шартнома, дафтари ҳавлӣ, мавод ва ҳуҷҷатҳои зарурии мурофиавиро сохта корона пешниҳод кардани собиров умед будааст. дар раванди пешбурди чорабиниҳои оперативии тафтишотии прокуратураи генералӣ ва вазорати корҳои дохилӣ пурра муайян карда шуд ки дар кирдорҳои гумонбаршудагон Шокир Собиров ва Умед Собиров боз таркиби ҷиноят тибқи талаботи моддаи 246 тасарруфи пулу моли ба тариқи кредит додашуда, моддаи 247 қисми 4 қаллобӣ бо суистифодаи боварӣ ба миқдори махсусан калон аз ҷониби гурӯҳи муташаккил, моддаи 264 ғайриқонунӣ гирифтани кредит, моддаи 266 саркашии бадқасдона аз адои қарзи кредиторӣ ва моддаи 340 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтакории ҳуҷҷат бар аъло ҷой дошта онҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. ҳамшарики ҷиноят Собиров Далер Шокирович ба мақомоти тафтишот ҳозир нагардида дер ё зуд барои кирдорҳои содир кардааш ӯ низ тибқи қонунгузорӣ ҷавоб хоҳад гуфт. бо истифода аз инъикоси гузориш ба шаҳрвандон муроҷиат менамоем ки агар аз кирдору ҳаракатҳои ҷиноятии гумонбаршудагони зикршуда зарар диданд ба прокуратураи генералӣ ва вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо рақамҳои телефони дар нор буда муроҷиат намоянд.